Комрат kasabasının Gavril Gaydarji adına liseyin yürüticileri nişanlarla denemek testlerin çıkışlarına göre var nasıl bütünden notalama öğrencilerin hazırlığını bakalavra egzaminleri için. Onlar çizgilerle ne zorluklarına karşı gelirler uşaklar denemek testlerinde. Сказать о том, что был какой-то эффект неожиданности, нельзя. Хочется поблагодарить Министерство образования за то, что в свободном доступе есть все работы предыдущих. Söyleme onun için oldu ne sağansızdan efekti yok nasıl. İsterim şükür etmeye Üretim Ministerliğine var serbest oldukları her bir işe ki uşaklar görsünler ne not alınır, nice not alınır. Момент волнения есть, но классные руководители, учителя-предметники подбадривают и мотивируют, говорят о том, что все у них получится. Дети стараются, но очень переживают. Komrat kasabasının Gavril Gaydarji adına liseyin 12. klasların öğrencileri not alırlar ne onlara verilir ta kolay, ne biraz zorladır. Ondan kara öğrenciler pay oldular, ani kahırlanırlar nice verecekler bakalavra egzaminlerine. Ben düşünüyorum anne testler zor, matematika zordu, 2-3 iş zordu. Dil orta uğur için. Denemek testlerin çıkışları isla, kahır var, kahırlanırım, hazırlanırım. Savaşırım her gün bulma vakit hazırlanmak için. Savaşırım pek kahırlanmam için ki yazacağım, ta prost. Вообще, тесты, я не думаю, что можно назвать их сложными. Математика была немного сложновата, где-то 2-3 задания были. Denemek testleri zor değildi, işler anlaşılardılar. Sanırım anisle hazırlandım. Hazırlanırım bakalavra, zanatlanırım öğreticilerle hem de kendi başıma. Переживания есть, готовлюсь, но стараюсь каждый день хоть чуть-чуть уделить дополнительное время. Но стараюсь не сильно переживать, потому что только хуже напишу, если буду переживать. Предбак был несложный, выполнимый, задания были понятные. Sanırım anisle yazdım, hazırlanırım isle konsultasyalar geçerler kemersede dinlenme günlerinde de. Beklerim 8 notasını böyle söyleyeceğim. Я готовлюсь очень усердно к бакалавру, занимаюсь и с учителями, и дополнительно дома самостоятельно. И очень надеюсь, что я достигну того результата, которого хочу. Я думаю, что я написал хорошо довольно-таки. Подготавливаюсь усердно. У нас проходят консультации. Kimisi pek kahırlanır ne çünkü var öyle öğreticiler angaları çok isterler. Ama var öyleleri de angaları anlarlar. Hani onlara ileri doğru bu kadar dil lazım. Ama savaşırlar hepsi ne çünkü bu lazım puan için, diplom için. В целом, работа сегодня была не особо сложная. Я думаю, я с ней справился очень хорошо. Некоторые прям сильно переживают, потому что есть учителя, которые сильно требуют. Bugün yazdık başka disiplinaları. Ben yazacağım Cuma'ya bütünden denemek testleri del zor. En zordu bana zihni matematika. Bu her yerde böyle sayılır. Hepsi başka işleri ben yazdım. Pek isla çıkışı. Pek mutluyum. Стараются все, потому что это для балла, для диплома. Bakalavra uğrunda egzaminler geçecekler Eylül'ün 30'undan Eylül'ün 20'sinden. Polina Barbova, Lek Lotka, Sergey Georgiev, Alexey Gerchu, GRT Haberler.